الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، nga maumaas na mo tay mangud na mo asa suko abutan sinsuara sin kami ha masjid ini tukbal na mo matun kanyo in sa salaman sin Islam halapal kabtangan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna tukbal tanyo in sa taod-taod pagsarang sa kulpa Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masi naman kita niyo yan ug haraan niya nikmat, kabuhi, kakusog, kakasay sin nakatunay katanyo ibadat dain di habulan mulia bulan ma'lum katu tanyo, bulan tamba manambah in karayawan niya amuna in bulan Ramadan inyari paksa nikmat ini katu tanyo in makahinang kita niyo ibadat Ramadan tahun ini. Karena mga umat Islam di tanyo kaingat-ingatan bang abutan tanyo pa in bulan sungun atau akan bulan Ramadan magbalik. Dahil nasawab yan, bawa yari katu tanyo in kakusog, kakasaysim pamaranan na maglumba-lumba kita niyo huminang sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan itukbal kuray sawin pagsarang sukul, pagkamaumaasan, katotay manguran jamaah, wala kaylo nagbati laol, asa kahawa biyari, bulan naka, atawakan musim nakasin Ramadan, yari in mga jamaah matuyo, umasil sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan gandahan yan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtuyo nyo, labi-labi na amo in mga sila mga nagtabarruk sin alta nila haran kabayaan sin Allah ta'ala ganapan pasintuhan Rabbul Alamin in pangalta nyo, labi-labi na pagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi niyo dunya akhirat. Jari niya mga maumaas katotay mauran jamaah kaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala in patumtum sin kami muna patumtuman namo in ginhawabaran namo damatun kanyo amuna indain ha mga sifat sabab tiranan ikahasil ta sin kawian masannang din di hadunya masannang labi-labi na adlaw akhirat. Indain ha mga tiranan mahasil ta sin kawian masannang ari pa kita makakatu adakala inhang katao din katu tanyo maka huna siya. Adakala hasabab sin altanya amuya uning kawiyanan masannang. Adakala makaangan-angan kita atinya suway kita mahinang dayahan, mahinang taga kawasa, mahinang sultan nakura atinya hasupaya inya tumahinang ta kawiyanan masannang. Oon masannang sumagawa bukun niya to in hakikat niya. Bukun niya to in kamaktanan kasagunalan sing kasanyangan. In kawi masanyang am in pagbahasahon amuna in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. In Allah subhanahu wa ta'ala baitaan kita niyo in hisyusyo in naghinang amu in hinang amal salih imma na sin amal salih ni himinang sin marayaw sarta inhinang marayaw yato
ya awayannya sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kala makaniat inang kataw din kato tayo naghihinang sari kami marayaw sumakaway sa nag-ibadat way nagsasambahayang atin niya naghihinang sadya marayaw na dukaing atin niya bang in Allah subhanahu wa ta'ala magbayta amal salih atin niya danat tu inhinang marayaw iwan sin pag-ibadat na tumunay sin kabayaan sin Allah ta'ala uno-uno naman in wajib sin Tuhan Rabbul Alamin atin niya tunayon patindukon iwan layuan in hun-uno na amo impianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasawab yan. Long sin Allah ta'ala, hisyusyo, in naghinang, sin hinang, amo in nag-ammal salis, yah, himinang sin marayaw, amo in hatiranan, kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil napihak, bangsa kausukan, iban sin bangsa kabawaihan, wa huwa mu'min. Sarta ingkahalan niya yaun nag-iiman sa pa Allah subhanahu wa ta'ala in hitumbas hirihil kanya sin Allah ta'ala falanuhyiyannahu hayatan tayyiba buhiun siya sin Allah ta'ala anugharaan siya sin Allah ta'ala sin kawi masannang amuyatuin masannang hakikat kasabunalan amuin tao himihinang siya sin amal salih. Dihilan sa sin Allah Ta'ala, kawuhianan masannang. Dahil in mga ulama, mufassirin, in hayatun tayyibalong nila, at amuna in al-qana'ah. Bima'na, kahanong na sin pangatayan nila. Okay na, comfortable na sila yaon. Dihilan sila sin Allah Ta'ala, lijiki, alta, tiyo, okay na kanila, mamarahin na. Dihilan sila sin Allah Ta'ala lijiki matawad okay na kanila. Hati na di na sila umatikat. Inyat to din ha mga tafsiran sin kaywanan ng ulama. In kaywanan long nila amuna in kawuhianan masannang din diha dunya. Long sin kaywanan in hayatun tayyibah amuna in kawuhi halom sin sulga hawayro nakamatay. Long sin kaywanan amuna indihilan siya lijiki sin Allah Ta'ala halal. Dahil nasabab yan. In hayatong tayyiba mataud in mga maksud niya. Dahil nasabab yan in mano siya. Kuno siya amu in sumanyang in kabuhian na nadendihadon niya. Suway siya amu in uno-uno na inhiril ka niya sin Allah Ta'ala lijiki taymaun niya. Dihilan siya sin Allah Ta'ala lijiki mataud taymaun niya. Tiyo taymaun niya. Atin niya biya, okay na kanya. Amuyat in din ha mga kawian masannang. Wayroon na biya mga talion magpasakit pa siya sin unya. Na amuyat to in din ha mga kawi masannang. Atin niya in maghinang amal salih. Huminang sin marayaw sarta lumayo umanib din ha uno-uno nakangian. In kahay napusan niya in niya tumana sin takwa. Maana sin pagmabuga na aun siya sababan sifat sin kabuga ini mahasil ta in kabuga masannang kawianan aun siya atas tu parakala tu ginisan in panagnaan niya ida u'tiya syakar apabila siya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat in ni'mat mataud ni'mat kabuhi ni'mat ini sin Allah ta'ala nikmat amuin pamilya marayaw nikmat ini sin Tuhan Rabbul Alamin nikmat pangumulan kakusog kakasaisin pamaran nikmat ini sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat asawa saliha nikmat ini sin Tuhan Rabbul Alamin nikmat lijiki dain ha mga amuin kaanakan nag-iibadat pa Allah ta'ala inyan nikmat sin Allah ta'ala lawi-lawi na in nikmat sin Allah ta'ala in agama Islam dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala at in katani ni ni'mat sin Allah ta'ala na in hinangunta apabila kita dihilan sin Allah ta'ala ni'mat na itukbalta in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul amuin aun siya tibayhuan pagsarang sukul sinlaw pangatayan pagsarang sukul sindila pagsarang sukul sin kakahinang. In pagsarang sukul sin pangatayan, amuna in gaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah.
Inallahu subhanahu wa ta'ala nagbayta katutan yo. Wayroon din ha mga iyanughara dihil sinallahu ta'ala ni'mat katutan yo. Buat malaingkan inyan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat hidayat. Ni'mat hidayat hatinya amuin makapantuk kita. Paran kasabunnalan. In makapag-agama kita sin agama Islam. In mahinang ta india akan sinallahu ta'ala. In yari ni'mat katutan yo sinallahu ta'ala. Hatinya ni'mat hipagsarang sukul sin pangatayan. Ni'mat pagmabuka. Ni'mat pagtawakkal. Ni'mat paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In yari apabila tayo ni amuin nahihinang atin niya biyasin sa kaula-ula in kita nagsarang sukul na in pangatayan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ha mga tiranan pagsarang sukul amo na indila. In Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Uno indihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat lidjiki halal alta asawah anak in hipanuy suy mo in ni'mat yawn sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panuy suya in ni'mat dihil kay musin Allah ta'ala. Ayaw sadya panuy suya in ni'mat yan haamu in di mo kabayaan, di mo kalasahan. Hipanuy suy mo in ni'mat sin Tuhan Rabbul Alamin hatao kabayaan mo. Hatao kalasahan mo. Sabab bang yan piyang history mo in ni'mat dihil kay musin Allah ta'ala. Ang waktu in historian mo ito umigil kay mo. Ang waktu kugdanan kita sin ibil ay. Atawakan pasuk simud, atawakan al-ain. Angkan na bang kita mag-story, magbayta, dia akan katutan sin Allah ta'ala in manuysuy kita sin ni'mat sin Allah ta'ala. Sumagawa kita unta in panuysuyan ta. Ha supaya in ni'mat din doon katutan yo gamayan pagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiukbal kato ni'mat sin Allah ta'ala. In yatto din ha mga ni'mat in manuysuy kita. In magzikir kita, magjikir. Manasbi, iwan uno na, laway, tiranan hadila, then hakabayaan sin Allah ta'ala, in sa kaula-ula biya na kita yato nakapagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indayin ha mga tiranan pa sin pagsarang sukul amo na in kakahinang. Kakahinang, biya di in magsarang sukul in kakahinang. Amo na in mag-ibadat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsambahayang kita 5 waktu. Mangadji kita, manuntut kita ilmu. Atawakan uno na, labay hinang mo, inyan bi'ara kau nakapagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nahasawab yan. In pagsarang sukul, tapa Allah ta'ala, laway siya halong pangatayan, laway hadila, iwan laway hakakahinang. Amuyat to indayin ha mga ni'mat, bang kita niulid jikian sin Allah ta'ala, in hitukbal ta in pagsarang sa pulpatuhan Rabbul Alamin. Amo yatin panagnan. Idha u'tiya syakar. In hikaruan niya, amo na in wa idha batuliya sabar. Wa idha batuliya sabar. Apabila kita tandasun tistingan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatinya in hinangunta in magsabar. Magsabar kita. In kabuhi ta din di hadunya hipu ini sin panandas. Iban in kita din di harunya in kabuhi ta ini hatinya sunnatul kauniyah asal nasiyah hatinya aun panandas hakabuhi ta. Panandas hainang marayaw, panandas hainang mangi, panandas hakabuhi, hakamatay, panandas hauno-uno na. In Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kita niyo. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabalukum bisyarri wal khair, wa nabalukum bil khairi wasyarri fitnah. Long sin Allah ta'ala, tandasun na mu'rakamu. Tistingan na mu'rakamu long sin Tuhan Rabbul Alamin, amu in hinang marayaw iwan sin hinang mangi. Bimakna in panandasin Tuhan Rabbul Alamin bukun saja hinang mangi sampai hinang marayaw tandasun kita sin Tuhan Rabbul Alamin. On yan nakasakasan kita sin syaitan.
Ayaw na kalong niya sumambahayang. Okay na, nakasambahayang na ka. Ayaw na kalong niya sumunat. Biyanin syaitan, waswasan kita. Ayaw na kalong niya biya mga magpuasa. Tandas ya to, panandas. Hati niya hahinang marayaw. Sumagawa hati niya in panandas mataod. Hirihil ka to tanyo sin Allah Ta'ala. Dain doon hahinang mangi. Panandas. Hati niya in problema, musibah, in nyari, biya mga agad na niya kabuhita. In datungan kita, musibah, problema. Amura kuman bang kita datungan, in hinangon ta, in magsabar kita, tumahan kita. Tahanan ta, sabaran ta, hipagmalilla ta na sa japa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kabuhita, tandasun. In kamatay ta, tandasun. In Allah Ta'ala nagbayta, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia panjari sin Allah Ta'ala in kamatay. Dia panjari sin Allah Ta'ala in kabuhi. Ipanguno, panandas kato tanyo sin Allah Ta'ala. Hisyusyo den kato tanyo in makahinang siya sin marayaw. Dahil nasabab yan, sampai kabuhita, tandasun kita sin Allah Ta'ala. Sampai kita mapatay, aun panandas. Amura kuman hati niya, in panandas mataud, halong sin kabuhi. Pasal bang kita hakamatay na wayroon na. Biyad to. Damik yan, in panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil doon hauno-uno na. Biyaitaan day sab kita nyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nabaluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Tanda sunna mu'ra kamulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dain hawno minal khawf, dain hakadamag karuga on waktu in kita ini surun buka, di ta kaingatan muga na sadya kita bigla. Surun kita buka dain doon hakuntara. Surun kita buka dain doon hamantata. Iwan surun kita buka biglaan sadya siya. Wayrun biya mga pasariat yaon. Muga na sadya kita. Inya tu panandasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ju' iwan sin tandasun kita ni sin Allah Ta'ala dain doon hakagutom. Hakagutom hati niya mahapdi. Biya na sin panandas kato haadlawan sin bulan Ramadan. Artinya timahan kita sin uhaw iwan sin hapdi dain naman hakasilak sin pajar sampai amuin tumugum imata suga in pagkaunta halal kato in pag-inumta halal kato in asawata halal kato sumagawa adlaw sin bulan Ramadan di kita makajari kumaon malainkan inyaon halal magtahan kita sin hapdi sumagawa katahanan ta na inyari in tumahan kita sin hapdi hatinya inyari din hapanandas sin Allah Ta'ala panandas na in mga sabsila amu intiyan na sin Allah Ta'ala wayroon ka ilu alta miskin pakil hatinya tandas yato kanila sin Allah Ta'ala in tumtumunta sadya mga umat Islam habyat to na panandas amu in kahutum kahapdi makulang pay sabiin diumog taamo in nawapat hasawab siya in siya nahap niya mahapdi makulang sumagawa in madaranta pagkarumugan tawiya gatos tawiya hati niya in mataud magkawapat hasawab sin mataud din kiyaon niya bukong biya sin biya mahapdi ini hati niya di ramahinang sawab in mapatay ko magtoy in tanda na in mga zaman na kaunaya to in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sa mga kasahabatan niya magpakananam sila hapdi tuadlaw hang kapito sa buhi-buhian bukon biya amuin nakalanduin pag alhamdulillah atin na ni'mat sin Allah Ta'ala in pagkaon amura kuman natin bang makataod makamudarat day sabin pagkaon na amuyat to dahil nasabab yan atin niya in kahutom in yari panandas katot sintuhan Rabbul Alamin wal ju'i wa naqsim minal amwal iwan kahilangan in pangalta ta hatinya aun waktu magjato hini ha mga sila mag-uusaha-usaha ha mga sila magbibisnis
Iban amuin sila tagaalta umungsod sila sa Rakkah. Tiniyabang nila taliun niyaon in pagsarakka nila kahilangan sin Allah, kahilangan in pangalta nila bang nila taliun sumagawa in niya to pananda sa to kanila sin Allah Taala. Suwayat to di nila taliun. Misan kahilangan niya to in hakikat niya ganapan da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nasawab yan. In manus ya kahilangan, kaya kulangan in alta niya, in niya to panandas kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In hinangon niya, in sumandal siya. Magtahan siya, in hipaglilla niya na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfusi was samarat. Iwan sin tanda sunday sab kita niyo sin Allah Ta'ala, amu in malawak ka ilo in masuok ka to tanyo. In tao kalasahan tanyo. Dahil doon na in pamilya tanyo, maas na ka atawa kantay mangudda, anak na ka atawa aso kampung, iwan hisyusyo na in masuok ka to tanyo, tanda son kita sin Allah Ta'ala, amo in sila at tumalawa na hadun niya. Tanda son kita niyo to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, dahil nasawab yan, bang kita niyo tanda son, ando ipagmalilla tara, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damik yan tanda sunday sab kita ni sin Allah Ta'ala bang aun mga panghiyanom ta biya mga magkangiyaon then doon na hindi tumuo iban sin uno-uno na tiranan amo in kumangi in panghiyanom ta in nato tatanda sanda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na invite sin Allah Ta'ala awiyat to na tandasan kato tanyo sin Tuhan Rabbul Alamin den diha dun niya uno in aki sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa basyiris sabirin. Kakuyakan ha mga sila tao magsasabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabathum musibatun qalu apabila sila datungan musibah, datungan panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inhi pagpamong nila inna lillah atinya inyatu katan dain ha Allah Subhanahu wa Ta'ala ipagmalilla tana ipagtuhan tanakatan wa inna ilaihi rajiun karna in kita ini katan muira magbalik pa Tuhan Rabbul Alamin iwan in hirihil tumbasin Allah Subhanahu wa Ta'ala ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah in mga silayat tu amu in timahan nagsabar hapanandas kanila sin Allah Ta'ala inhirihil kanila tungma sin Allah Ta'ala salawatum min rabbihim bimakna salawat bang in Allah Ta'ala in sumalawat hatinya in nyari pamudji atawakan duaah kanila sin Tuhan nila syuko di mawaya duaan kita sin Allah Ta'ala ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah iwan sin kaulungan na sila sin Allah Ta'ala wa ulaika humul muhtadun iban in silayat to hatinya halawm hidayat na katantan dain hasawab yan in tao magsasabar atawakan datungan problema musibah sin Allah Ta'ala in hinangon niya in magsabar siya bang siya na lepas kasabaran niya in katan panandas kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahin nasawab yan, may hinang siya, dahin ha mga sifat, iwan sin in kawhi niya, hinangon sin Tuhan Rabbul Alamin, kawhi masannang, dahin di harun niya. In hinapusan niya, dahin ha mga sifat, amuin, mahinang kita kawhi masannang, dahin di harun niya. Idza adnaba astaghfar apabila kita makahinang pardusahan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala in hinangunta amuin mag-us-us kita niyo magtawat pa Tuhan Rabbul Alamin atin niya mangayo kita niyo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mag-istighfar kita niyo sa wawain Tuhan Rabbul Alamin dia at kita niyo in magtawat kaniya karna supaya malagpas kita niyo dahil nasiksa adab sin Tuhan Rabbul Alamin iwan sin magparuntungin kita niyo kung sumko ni sa haadlaw qiyamah law sin Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun pagtawbat kamo pangayo kamo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala
O kamu katan mga bariman, amuin mga nagpaparat saya karena mahi. Misan kita bariman mga umat Islam, on waktu na in kita ini magpakahinang badosa. Magpakahinang kita niyo dosa. Misan kita niyo biyaitaan na sin Allah Ta'ala, atawakan din ha mga kalabihan sin pagpuasa, inniyampun na in pardusahan tanakauna. Hay hisyusyo in nagpuasa tempus. Hisyusyo in nagibadat, nagtarawih, nagtahajjud. Iwan hisyusyo in nagibadat timunay, dain doon amuin ha ibadat, haruman sin Laylatul Qadar. In hitumbas kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atin niya kaampunan din ha Tuhan Rabbul Alamin. Bimakna, ampunun sin Allah Ta'ala in pardusahan tanakauna. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atin na isa kaulaw yampun na sin Allah Ta'ala in pardusahan tanakauna. Lampasin Allah Ta'ala as-salawatul khams. Lampasin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams. Al-jum'atu ila al-jum'ah, Ramadanu ila Ramadan, mukaffiratun bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Hatinya papasunsin Allah Ta'ala indusa tasadja amu indusa siwi-siwi. Dosa siwi-siwi. Bimakna bang kita makahinang dosa, mapangkal, malaggo na inhinangunta insuway kita niyo magtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nasabab yan, in pardusahan di kita nyo maliupuas. Makahinang sadya kita nyo pardusahan. Asal yan biyawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in katan manusia, in katan anak apu Adam, makahinang sadya kasaan, makahinang sadya pardusahan. Sumagawa hawiyat to na makahinang na sadya pardusahan kasaan, in sarayaw-rayaw din kanila, amo in magpakahinang kasaan, in magtawbat sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mahikita makahinang pardusahan. Hasabab sin hinang maksiyat pa Allah Ta'ala. Makahinang sadya kita pardusahan. Misan sabya diin na impardusahan mahinang ta, apabila kita mangayu kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunon da kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Amura kuman impardusahan magkahinang ta, tumakana siya yaon amu impardusahan sin ginhawa waranta, atawakan pardusahan sin laum atayta. Magpakahinang ini pardusahan. Amura kuman di tanasadya pagkana naman. Sabaw wayruun tanadihi lan halga in pardusahan sin ang daw tak baranta iwan sin pardusahan sin pangatayanta. Na bang ini daran nagdurusa in hinangon tamalwahira mag-istighfar sadya kita, mangayo kita niyo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sumambahayang sadya kita niyo kaampunan na ito din na Allah Ta'ala. Papasun na in pardusahan ta. Bang kita nakahinang kasaan. Bang sa pama kita nakahinang dosa malaggo na inhinangon ta, in magtawbat kita niyo patuhan Rabbul Alamin. Na in magtawbat aun sab siya aturan. Aun siya aturan. In muna-muna niya in suway siya tulos ikhlas pa Allah Ta'ala. Wayruun amuin mukarna niya. Wayruun puhungon niya. Amuin karna sin manusya in pagtawbat niya, suway magtawbat siya, hakarna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimakna bang sa nakahinang padusahan, magtawbat siya, bukod na lumaway kansiyo. Pangayo na ko dua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, direct na ko. Asupaya, in pardusahan mo yat, tupot ikaw ra iwan sin Allah Ta'ala in makaingat. Asupaya, in pardusahan mo yat, papasun sin Tuhan Rabbul Alamin. Dahin sin hipanoy-soy mo pa na ayaw na ito. Bang kau nakahinang padusahan, hati niya, in pangayo mo pa Allah Ta'ala, direct na kau. Bang in manus niya, amo in hibayta niya pa in padusahan niya, na bukun marayaw. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta, kullu ummati mu'afa,
ingkatan umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya maaf siya sin Tuhan Rabbul Alamin. Sumagawa illal mujahirin. Hindi mamaaf in pardusahan niya apabila siya makahinang pardusahan hipagbantog niya pa. Hipanuysuy niya pa. Way kulong niya kako, inakulong niya biyari. Allah Akbar. Ayaw. Ha? Na bangkaw makahinang kasaan pardusahan patuan Rabbul Alamin, hitukbal mo na magtipa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta tulus ikhlas. Bangkaw nakahinang pardusahan, ayaw na balik-baliki. Ayaw na hisab-hisabi. Biya sa pantun amuin nahawng kau dain doon hakalaungan. At tawakan nahawng kau dain hapinar ka jahanam. Biat to in pagkuan mo kanya. In paglayo mo. At ayaw na siya balik-baliki in na hinang pardusahan. Iwan sin in pardusahan na hinang mo, pagsusuni. Pagsusunan mo, bangaon sa rapat, itangis mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sin Allah ta'ala, di mo na hisabi-saban, iwan sin amuin pagsusunan mo in pardusahan mo, na hinang mo. Iwan indain ha mga aturan sin pagtawat, na suway kau amuin halom pa kakulasig. Kakasay. Atin niya bukon kau halong nga kamatay. Atin niya in ikaw yari pahadon niya. Buhi-buhian. Bangkaw nawapat na, miyatay na, wayroon na, di na kau makapagtawat. Amura kuman inhinangon kayo mo, atin niya panginduan kau, na di pay sabiat to kaingat-ingatan ta. Atin niya panginduan kau, waysan na niya, amura kuman, magbistara kuman sinhinang, muna hinang mo din dihadon niya. Innamal a'malu bil khawatim. Bangkulangin na hinang tanan diaron niya. Tanto in maalupta in marata luto amura in hinang tanan diaron niya. In duaan kita yato atin niya dua ara kuman amuin hika hilang-hilang. Sinsiksa tahalam sin pakuburan. Na in labi marayaw haway pa kita miyawut hakamatay in hinangon ta. In magtawad kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, baba kita balug-balugan, sawab karna, di ta kaingat-ingatan, in kita ini konsum kunisa, tumakli adda. Way pagbaas, way pagbata, way pagsuloy, pagbudjang. In kita ini datungan sin kamatay. Nabawa yari pa, in kabuhi kato tanyo, in kakulasig, in mangayok kita nyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan mga katautay manguran, kaba Islam, no, mangsupama aun hakab tangan namo amu in wala imamu na kamurakuman imaingat magpaamo sarta bang aun ha mga kabtangan namo amu in makasla mapangkal hapang dumog niyo na sura niyo ako ha kamaapan sa babin ako inin mano siya sadya na bang supama aun imamu in yatto din ha topic sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga palanggungan na agama Islam amuin pagbarakatun katutan niyo sin Allah ta'ala in kabuhitan niyo din diha dunya dagpat pa adlaw akhirah sarta amuin lidjikian pakitan niyo ummul lidjikian pakitan niyo kakusog iwan kakaya makatunay pakitan niyo sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.